Žene i muškarci potpuno ravnopravno plaćaju porez, izvršavaju obaveze prema državi i pune budžet. Prema popisu iz 2013. u Bosni i Hercegovini ih ima 50,9%, dakle više nego muškaraca. No pitanje je da li iko vodi računa o tome da li su ispoštovane posebne potrebe žena. Da li su i žene i muškarci ravnopravno zastupljeni u institucijama u kojima se donose odluke i u procesu odlučivanja. Da li iko vodi računa i na koji način o tome da li su ispoštovani međunarodni akti, domaći zakoni i strategije koji propisuju apsolutnu ravnopravnost polova u svim institucijama, u svim sferama života i na svim nivoima vlasti. Pojašnjenja radi, žene i muškarci su direktno ili indirektno subjekti svih procesa u nekom društvu i svih postupaka ili mjera koje država poduzima. Osim toga, žene su te koje najčešće brinu u porodici, odgovorne su za energiju, vodu, hranu za održavanje porodice, najčešće upravo one njeguju i bolesne. One se značajno angažuju u poljoprivrednoj proizvodnji, kako plaćenoj, tako i neplaćenoj. One su, možemo reći, čuvarice sjemena. Svakodnevno donose ogromni broj na izgled malih odluka koje se odnose na cijelo čovečanstvo. Istorijska posmatranja pokazuju da ratovi znatno kraće traju ukoliko u pregovorima o prekidu učestvuju žene. Zbog toga je bitno pomno pratiti procese i analizirati rezultate i s aspekta rodne ravnopravnosti i specifičnih potreba žena. Šta bi tu mogao biti posao novinara? Prije svega provjeriti da li u javnim dokumentima upotrebljen rodno osjetljiv jezik, potom da li u procesima odlučivanja učestvuje broj žena srazmjeran njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju stanovništva. Naime, pokazalo se da uvažavanje rodne ravnopravnosti povećava efikasnost politika kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. Novinari trebaju pitati i za procjene utjecaja određenih akcija, zakona, politika i programa i na muškarce i na žene. Ali i da li su u procjenama učestvovali i muškarci i žene, da li su žene bile uključene u dizajniranje istraživanja i da li ih je bilo na liderskim pozicijama. To se zove rodna procjena. Zašto je to važno? Zato što je ženski ugao posmatranja neke situacije drugačiji od muškog. Svjetski umovi kažu i da rodna jednakost vodi u rastu BDP-a ili bruto društvenog prihoda, dakle razvoju društva. Stalna tema za novinare bi trebalo biti pitanje da li su školski udžbenici rodno osjetljivi, jer tada počinje prepoznavanje i razumijevanje rodne osjetljivosti. Za sada analize pokazuju da su i u udžbenicima žene uglavnom sa pregačom, a muškarci u uniformi, da su na ilustracijama uglavnom muškarci dok se žene pojavljuju rijetko i tada uglavnom kao ljepotice ili prostitutke. Primjera radi, jedno istraživanje fondacije Cure je pokazalo da se čak u jednom udžbeniku sociologije od 40 fotografija žene nalaze na 3, i to jedna telefonistkinja, Marilyn Monroe u bijeloj haljini i žena koja sjedi kao prikaz neverbalne komunikacije. Novinarsku pažnju bi trebalo dobiti i pitanje da li su javne usluge rodno osjetljivo dizajnirane i raspoređene. Primjera radim, vlasti grada Beča su analizirale javni prevoz sa gender aspekta. Da li novac prikupljen kroz javni prevoz ravnomjerno ide i muškarcima i ženama i da li taj javni servis zadovoljava potrebe i muškaraca i žena? Pitate se kakva je razlika? Pa, prije svega bi ideja mogla biti da li je jednak ili srazmjeran broj zaposlenih žena i muškaraca u preduzećima koji pružaju javne usluge, ali i da li im je usluga prilagođena ženama, jer su one recimo uglavnom niže rastom od muškaraca i teško im je dohvatiti visoke rukohvate u vozilima javnog prevoza. Mnogo češće nego muškarci nose dijete u naručju, guraju kolica sa bebom, nose cekere iz kupovine, vode bolesnu ili staru i iznemoglu osobu. I zbog toga su njihove potrebe konkretno u javnom prevozu nešto drugačije nego muške. Kako bi još novinari mogli doprinijeti rodnoj osjetljivosti društva? Recimo, provjeriti da li je budžet rodno senzibiliran. Ilustracije radi, vlada u Velsu je izdvojila novac za higijenske uloške za učenice kako neke od njih ne bi izostajale iz škole zbog menstruacije. Ako novinari baš neće da se bave menstruacijom, mogu recimo provjeriti da li je proces dodjele stipendija na različitim nivoima vlasti rodno osjetljiv i da li možda ima pozitivne diskriminacije prema ženama, da li u budžetu za zdravstvo ima više novca za liječenje raka dojke nego za liječenje raka prostate, jer je rak dojke znatno češći. Ali da ne detaljišemo, novinari bi trebali, mogli i morali znatno iznova pitati koji muškarci i koje žene imaju moć u zemlji ili ti zajednici, ko posjeduje i kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko određuje agendu, dnevni red bilo kog događaja, ko dobija ako gubi u određenom procesu, kakve su razlike u životu siromašnih žena i siromašnih muškaraca u datoj oblasti života i djelovanja, a pritome voditi računa o različitim mogućnostima, ponudama, ali i očekivanjima društva te o različitim ulogama, vještinama, biološkim predispozicijama, kapacitetima i težnjama žena i muškaraca. Pitati o razlici u raspodjeli rada i dodijeljenih radnih mjesta između muškaraca i žena. Pitati o učešću muškaraca i žena na liderskim pozicijama. O preprekama koje odnosi u društvu predstavljaju za razvoj i žena i muškaraca.
Evo još jednog primjera posuđenog iz jednog UN-ovog priručnika. Ukoliko je u pripremi recimo zakon kojim se želi unaprijediti privatno poduzetništvo i predviđa se davanje kredita pod povoljnim uslovima, a kao garant vraćanja kredita predviđena je prednost za osobe koji su vlasnici nekretnina, treba postaviti pitanje da li takvo rješenje u primjeni na jednak način tretira i muškarce i žene, jer statistike pokazuju da nekretnine uglavnom u vlasništvu muškaraca. Analiza će gotovo sigurno pokazati da je u našem društvu, ali i u drugdje u nerazvijenom ili svijetu u razvoju, muškarac gotovo uvijek vlasnik imovine, iz čega jasno proizilazi da u primjeni tog zakona žene dolaze u nepovoljan položaj, odnosno da bi ovakva odredba doprinijela nejednakom tretmanu. Ako neki propis nameće određena davanja, odnosno troškove građanima, valja provjeriti kako će to utjecati na ravnopravnost polova. Da li će i u kojoj mjeri troškovi provođenja propisa opteretiti žene u odnosu na muškarce. Kada analizirate neki problem, potražite sagovornice koje iznose svoje mišljenje, jer su dosadašnja istraživanja pokazala da se žene u medijima pojavljuju uglavnom kao osobe koje prenose tuđe mišljenje. Da vam olakšamo, Udruženje BH novinara je kreiralo listu ekspertica za različite oblasti javnog djelovanja i možete je naći na njihovom web sajtu i naravno koristiti. Uvijek kada ste u prilici pitajte da li postoje posebne mjere namijenjene manje zastupljenom polu ili određenoj grupi. To je važno da bi se spriječila diskriminacija i da bi sve grupe dobile prava i mogućnosti koje su im bile ograničene uslijed postojećih tradicionalnih stavova, ponašanja ili struktura. Zapamtite me, novinari informišu, ali i obrazuju, te ruše stereotipe i predrasude. Razmišljajte kako javne mjere i akcije ili odluke javnih dužnosnika i institucija utiču na klimu, upotrebu zemljišta, zaštitu sigurnosti hrane, zapošljavanje, raspodjelu javnog novca i drugih resursa i sl. I na koji način pogađaju ženu i muškarca, ali i ranjive grupe u društvu, da li to mjerom jača ulogu i položaj žena ili otežava njihov položaj, ali i položaj djece, starih i iznemoglih, jer žene češće brinu o njima. Naime, žene i muškarci moraju imati jednaku korist od javnih procesa, jer je krajnji cilj svakog demokratskog i otvorenog društva potpuna rodna ravnopravnost. Osim toga, UN-ovi ciljevi u oblasti rodne ravnopravnosti nalažu okončati sve vrste diskriminacije i sve forme nasilja nad ženama i djevojčicama, te obezbediti da žene imaju jednake mogućnosti u životu, ali i mogućnost učešća u političkom i ekonomskom životu svoje zemlje. Šta još novinari i mediji mogu da rade? Mogu da traže dobre primjere, da propituju zašto se stanje ne mijenja. Posao novinara je da informišu, ali i da razbijaju stigme i stereotipe, zagovaraju promjene na bolje, provedbu zakona u cijelosti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine usvojilo Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine kojim je zadužilo sve nadležne institucije da se aktivno uključuju u realizaciju ciljeva, programa i mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada u javnoj i privatnoj sferi. Novinari rodnu perspektivu mogu posmatrati doslovno kroz bilo šta i pritom stalno imati na umu da jedno od najsveobuhvatnijih i široko citiranih članaka koji istražuje utjecaj prirodnih katastrofa na žene i muškarce sugeriše da je mnogo veća vjerovatnoća da će žene biti te koji će stradati u prirodnim katastrofama ili biti sistematski ubijene u djetinjstvu ili mladosti. Osiguranje i ravnopravnost spolova ne treba biti samo slogan, već princip društvene i ekonomske odgovornosti. Ravnopravnost spolova obezbjeđuje zapravo da bude iskorišten ogromni potencijal žena koji one imaju i koji je potreban svakom društvu. Cilj nije da žene i muškarci postanu isti, ali jeste da se njihove mogućnosti i životne šanse postanu i ostanu jednake. Ovo je USAID-ov program koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža.